Siap. Siap. Ji, woi, what's up bro? Kembali ke YouTube channel Abok Project. Ya mantap. Mancing mania. Ya mantap. Di sini bersama Bung siapa? Hatta. Bung Hatta katanya, Hatta Ya. Gledek. Saya punya challenge bang. Sombong amat. Saya maksudnya akan menyebutkan 3 huruf, tapi Anda harus mengatakan huruf yang pertama. Nggak ngerti. Contohnya Balikan lagi. Ajam Idik Karbit. Karbit. Ajam. Oh iya. Kata yang pertama. Yang awal gitu, Mang. Oh iya. Yang awal ya, siap ya. Lihat kamera bang. Pegel ya. Iya. Ibu kota Jakarta. Ibu. Ya betul. Bandung, Cilacap, Jakarta. Bandung. Pernah ke Pecirit tidak? Pernah. Ya. Satu lagi. Sayang sama aku. Parah geng. Itu dia, siapa namanya? Hatta. Bung Hatta. Hatta apa? Apa? Hatta apa? Hatta Halilintar. Hatta Gledek. Ya, thank you bro. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar nggak ada maling. Oke gengs, thank you. Dan nesu jam. Cerita nama berenang. Jadi iya judul nama ibaratkan yang kenapa nya itu nama ngimpi tah dina ieu teh berenang. Awal ceritana kurang sabja Yopi ngobrol gitu di sisi jalan biasa ngekramat tiluan tah kelila teh aya ieu datang Idik sebagai Sarne ngaranna Sarne tebar pesona ngalewat biasa sa Jadi tuh iplek. iya Berdua dah. saya asup tuh dia cewir buuk Lain sih balik kan tuh. ini nih ini teh asup ting kumaha ieu teh buuk Aing eja mah singsieuran liwat. Oh itu anu kali ya. Tah, ieu tetangga kitu. Ayo nanya. Nanti ditutup baheula itu. Kalau. Itu mun pita mah tadina teh pitaan. Jepit Mau dibalik ieu masak dibalik Kang euy. dibalik betul. Kugu ge dibulak-balik paling. Itu juga tepat pita euy. Dapan ieu poni ya bener. Anjing jawab. Pita anjing alus geus dek alus pita. Bae oh iya. Ih, mereka salah satu. Si Eli kan. Si Cicing mana Cicing? Cicing tahu. Ya, aing kan make up artis Janet. Ivan Gunawan. Mati lampu. Biasanya mati lampu. Mantap. Anjing. Dicindik. Tuh aing bisa. disorot nih. Disarat. Siga kolot nih. Kopi tapi tinggalan dia dewe. Siga kolot nih bahasana. Bahasana yang Disorot. telepon ge ngebelnya. Disorot. Iya, anjing gila. Hancur. Tadi keur tebar pesona tadi kitu teh aing. Seragna gitu nah.
kieu yang teh mending ngamekeun we kituan cenah kieu heula. Jadi Batunya, batunya. jadi ente langsung ngomong nih. Ulang-ulang heula. Shoot jam batu lagi jam. Yang di handphone iya nih ya. Yuk. Gunaan mana Bok? Aduh, yo. Serap, mantul. Di mana? Itu karena sirah dah. Aduh. Aduh. Kat. Bye ke. Geus keun wae. Tiga yuk. Pokoknya lah. Aya lalaki tuh. Jadi orang meureun itu teh euy. Salah. Dik gitu kan dik. Heureuh. Ya. Yuk. Tidak jam, tidak. Yuk, conge. Amit aja. Wah. Siap, 1, 2. Yuk. Lot. Ada kemana? Jam udah kena. Oh, iya, mana tong? Tadi dia ya. Tadi dia. Mantap dia. Dia. Tadi minta slow. Ya telat nanya nah. Salah. Jadi Aing jembatan di ditu. tap. Ya boleh ya tak. Nope. Nah. Getek. Anjing. Ya bantuan ngalah. Sudah aja. Allah dengan tuh. Ini hiji ya. Buk si asap aja nya. Lain. Nah, handap mana nih? Mari deh. Oke. Soak eta. Sarne bu kelek. Nasib aduh. Kakara nempo orang. Asina. Nope. Siap. 1, 2, yuk. Yo ja, babak tuan. Oles. Pae. Bok darling. 1, 2, yuk. Aing teu kuat. Itu lebih angges ah. Hah? Lebih angges nu tadi nu awal tuh. Neng dia ada mah. Ih, ulah kompetisi kapan? Kapan naon? Pasti mah Pasti warung. Oke, sip. Maju. Kelak. Semuanya. Luas aing. Ayo. Aing mending Ini aman. Sudah sing panjang sih teh. menghormati rasa hormat. Siap. Nanti kita ngimpi sare wae gitu ya. Siap. Kemana Mbak Salang?
awe. Ngimpi. 1, 2, yuk. Hatur nuhun atas perhatosan anak. Ulah poho subrek channel ieu, channel Abok Project. Mugia ami arurang leuwih semangat, leuwih channelna leuwih berkembang. Oke. Subrek kade poho ti Sabang sampai Merauke, ti luhur langit jeung ti handap bumi. Kunaon mah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.